मैम क्रमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनहुन मैम तराम नौसरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना भारत के मियाम से भारत के सिटीजन इंडिया के सिटीजन सिंह से तोंगान तोंगान कैटेगरी खरदा महाकी लैरिबा युमलै कैरी अदुगा कोई तोंगान तोंगान पॉलिटिक्स का सर्विसेस इंस्टीट्यूशन सिगुम मैम अमसिदा थाक मैम दा रिजर्वेशन पॉलिसी मखक थमे रिजर्वेशन सिंह से तोंगान तोंगान कैटेगरी दा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदुगा दलित सिगुम खाइदोर को मतम प्रिविलेज फंगिबा ग्रुप सिंह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी दा लेरिबा सिंह से नौना येनरपगी मतुंगिना हाई तारे मसी क्रिमिलेयर है कई हारगदी चौरांगना मसी की अखोगी कट ऑफ पॉइंट्स हाई तारे मागी फिबम जे सी योरगदी हारिबा सिंह स्टेटस सी यागद्रा यारोइद्रा हाइबदगी अदुगुंबा आइन गोइबा टर्मनी अदुना एसटी एससी हाइबसे इंडिया दा 1933 अखोगी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड हौदोमदगी सनबा हौरे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया दा सनबा हौरे अदुगा अदुगी मतुंगदा ओबीसी हाइदना अदर बैकवर्ड क्लासेस हाइदना मणिपुर की मिया मरोइना मैतेई सिंगना मैतेई की कैटेगरी खरदा फंगलिबा सिंगना 1991 की 1978 की मदल कमीशन हाइबा कमीशन सिना हौरा मतुंगदा 1991 1993 स्वाइदा अखोगी ओबीसी की स्टेटस ता लाकपा अदुबु ओबीसी की स्टेटस में शेना क्रीमी लेयर से कइनो हाबसे पल्ले मदुदी करिगुंबा फैमिली इनकम दो 8 लाख तक हेनबा तारगदी मा ओबीसी की स्टेटस तो अमुक हन्ना फंगबा यादबा एंजॉय तोबा यादबगी दुगुंबा कट ऑफ पॉइंट्स खरा स्टैब्लिश तोबा अदुगु माइन तौदना एसटी अमसु एससी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की अदुम कैटेगरी दा लेरिबा मिसिंगदा करिगुंबा हारिबा दुना IAS IFS नत्रगा IPS ऑफिसर सिंगी अदुगुंबा कैटेगरी दा फंगबि तारगदी मागी सुरोन मागी मसा सिंग मसा मथंग जेनरेशन दा लैरिबसिंग अदु अमुहना एसटी नत्र एससी ओइबा याखिगद्रा हाइबदि मतंग दुनी मसी पंजाब गवर्नमेंट की ओइबा अदुगुंबा केस अमखक्तिगी थोलकपनी पंजाब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन हाइतारे 1975 तगी रिजर्वेशन मतंगदा नैनरकबा मा सुप्रीम कोर्ट हंदकी हौखिबा लायौपो निमित्त नैनबनी नैनरिबदुदी हारिबा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सिंग से क्रिमिलियर हाइबदु तादोरिब्रा ओहिंगदोरिब्रा ओरकदोरिब्रा हाइबा क्वेश्चन दने अदु मसिगी दमक्ता सुप्रीम कोर्ट के जज तरीना साहब बेंच खननै नै तोंगान तोंगानबा एडवोकेट जनरल सिंग अदुगा सीनियर एडवोकेट सिंगसु मखोइ ओइबा ओपिनियन सिंग पीबसु लैरे अदुना मसिगी हियरिंग सिमुंग लागलिबा युमजगसे निमित्त नैनगनी हाइबा हम तमे अदुगा हिरम सिदा खननबा नो मोर क्रिमी लेयर फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हाइबा टॉपिक दा खननबा दमक्ता इम्पैक्ट न्यूज़ की से लेंसिन बिरबसे हेक थंगना लेंसिन बिरबसे ओजा Meibon Phaomei President Zeliangrong United Committee Manipuri ahamada oza Meibon Butram noksari ani subda Meitei election biriba High Court of Manipur ki advocate biriba Larnet Ningombam Bupenda Meitei ni oza Bupenda Butram noksari loinana Mutum Churamani Secretary Meitei Tribe Union oza Churamani su matai election biri Tram noksari ahan badaina thamjani basi maroina masigi topic si akhoi pukhalakta yadabagi maram laisi Manipur da schedule caste tribe ko ba kanglop phurup adum laithabana ti adu hojiksu Manipur की Meitei सिंगसु शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से संघनबगी दमका तोंगा तोंगा खोंजिंग म्याम ले मसिना कदाइबोक्ता कानबा अदुगा कराइबोक्ता फिरेप थैदोक थैन तौबा कराइबोक्ता नुंगाइतबा अदुगु म्यामदु खननबगी दमका खोसबने अहामजे ओजा पुपेना थमजगे मरोइना होजिकी सुप्रीम कोर्ट पीरिबा खनरइबा पोसे क्रिमिलेयर की कंडीशंस अदुगा माना पीरिबा पॉइंट्स म्याम सी कितंग एलाबोरेट तौबिरगा एसे लर्नेट थंबियो अजिक अखोइना येंगदौरिसी ओबीसी ददी क्रीमी लेयर के कंसेप्ट से लाखरे ओबीसी दे लाइव क्रीमी लेयर अहान ब क्रीमी लेयर के कंसेप्ट से स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस हाइदना 1976 ता मनुगी जजमेंट दुगी लाखिबा अदु वाहिने अदुगी मतंग इंद्रा नि सानी केस ता अजुकी क्रीमी लेयर के से यामना इन डिटेल ओइना अदुसु डिस्कस तौग्रे इन द ईयर ऑफ 1992 सब्सिक्वेंटली अदुगी मतंग दसु अदु हाइरि बसी अजुक लाइसी ओबीसी गुम्बा सिददी अखोइना सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हाइबनेबा कास्ट हाइबनतेबा अदो शेड्यूल कास्ट नत्रगा शेड्यूल ट्राइब सिददी क्लास हाइबनते मोइदी कास्ट हाइबने शेड्यूल कास्ट की मतंग सिदा और शेड्यूल ट्राइब ना ट्राइब हाइरे अदो हाइरि से अखोइना येंगबा मतमदा हजिक क्रीमी लेयर सी ओबीसी ददी ओबीसी ओजरगसु क्रीमी लेयर ओरगदी ओबीसी की रिजर्वेशन पॉलिसी अखोई आर्टिकल 16(4) की मखाद पीरिबो कॉन्स्टिट्यूशन की मधुदी फंगद्रे अदुना ओबीसी ओरगा रिजर्वेशन की बेनिफिट फंगनबिदमक्ता अखोइसे नॉन क्रीमी लेयर ओइबा म दरकार लैरे नाउ शेड्यूल कास्ट अमसुंग शेड्यूल ट्राइब तदी सो फार क्रीमी लेयर की कंसेप्ट से लैतबना शेड्यूल ट्राइब ओइखरबा अमना IAS IPS अदुम ओइदना लैखरगा
schedule tribes ki manung da adum further akoigi most backward haibugi mahutta akoigi short amuka hena sotha horaba schedule tribe ama sudum leiriba aduga amuka sung advance oikraba haibadi advance haibagi athadi IS oraktana IPS oraktana madugi macha sing su muk ST gi kotana IS amu oiba IPS amu oiba aduna akoina ST ID ST di oihore ID SC di oihore adubu ID kasumta masigi reservation gi benefit se hajupukta aingonda masigi kanabase laktriba adu si laktri se kari marang hino at the lowest of the lowest rung the lairba ST SC si da taraktu se kari gino haibu kan sida di mathakta laikriba within that ST SC sina adum masigi benefit se dum lairba sigi damakta sigi manung sida sub categorization tawba yabra haibge question sida ne now sigi mamang sida lairemiba 5 da akogi ngasai sigi bench sina di hajik ngasi hajik khanari 7 judges bench tane akogi supreme court ga hana lairemiba sinaya case haibam laire aduga hajik lairiba punjab tagi lakpu case sida di hairi si masigi classification si SC ST da di laiba yaroi masiri permissible oiba nate sigi classification sub categorization sidi only OBC da Indrani Swani da aiko yakibani adudi sidi OBC natamni yaroi haibagi matangna ne now sigi classification se karigumba yar agadi classification si la agadi schedule tribe ki manungda schedule caste ki manungda benefit lisang se na phangakta mi khar di lairiba schedule tribe orga schedule caste oirga adu yauna kanaba phangnanabagi maramdi reservation ki benefit se aduna si karmain tawraga tawni haibasira kogi creamy layer gi haibadi kamdauna classification tawni haibasigi matangna ne adu hajiki hairibasi akoi hajik shu khanadaba natiyaba hajik is an ongoing debate ne in the Supreme Court ado hairi se karidagi thoke haiba matam sida hajik ta su Punjab ki advocate general ne yam phajaba submission ma thamki maduri karino haiba matam sida schedule caste haiba city schedule I se schedule caste ne ba I se schedule caste odringai da caste ama isagi caste ama leijariba aduga akhoi yemu yabase masi ST gi je hojan da khalreiba masi debate yauriba sida akhoi ST gi category se hojiki classification haiba mong da hojiki atopu bude hojik akhoi obis general category leriba mi myam se general di yobadi ngamdaba aduga economically ma backward tikha oiraba adu singsigi khojong saba general da general ne han lejiraga su general category da changamdaba kai gi samamdari no haibo any competitive social politically kano dai tare financially khangde yam asida backward aduga education da asuma tawo myam sigi khojong saba di pi da bi yadabani na masigi su yengase no other backward classes laire masigi bagi la pamtam da hojiki schedule tribe da yengase schedule tribe da yengom tam da hoji haiba schedule tribe da quota laibini quota system hade akoi atop da job thabak khak na tabada thabak khak ne hojiki pirisidi quota pirisidi adu madu khak ki quota gi du khak de yenglaga haiba classification si thoraga asidi IPS ki phangkhabni aduga IFS ki yokhabni imungni aduga natana MPS IS ki category leiraba imungni muga imungdo muga haiba masa budi ST ujarasu ST ki quota lebadigi ma ST ki IS ki quota da phangjakibneba adu IPS su phangjakibni adu IF su phangni adu masi phangkiba imung makhai gi do masa sing de muga adugi khudong sabdu pieroi kai no bo nobody ai kon yengmudadi moi economically upgrade to khrabni na moi de pi de sui ai habagi ro mani tori se adubu hairiba imungudo masa adudi phareba no masa kamai do ba masa na pa category yo ngamgadra yowidra aja asmai lakpa matam dadi hojik aidi kitang future ready misi awaba malakani khalli hariba hojiki general da yobungam do OBC habdo na khoi ju tribe su ama khando raga ama category ama thamlaga constitution da amendment tawraga category ama thamhausi haraga thamba taraga su hariba economically sound oiba example akhoi ina khunba imung
aduga madumaki ST oisu yobu sungumdaba aduga competitive su madumark su yobu sungumdaba ST markta hewani ko singma leiba singsi la awang thakni hena khangadabasi adu kam category thangudoi ka BA rogadi yare nataga la mani pan pa be mungni madu mathakti ST oisu asigi category da job reservation gumda la pom tamadi kodong pa phangal me adre haibagumba category thamlok pa si arabidi natti yam luri luwakani adubu hairiba government hoji hairiba supreme court da debate tawise aju neine khigani khalli achum future gi yam laindi habi yaroi yaroi wa chummi hen to dak to yaroi so economically budi chumme bako so adubu hoi asida laina lobu yaroi habdi hairiba supreme court na decision once speak da habdi future gi yengani present yengani crisis to kamai lakani pirubo mtamda asidigi hena awaba mu lakadra awaba soin thenga pusi hayko aduna masida ST gi matang sidadi khoidi aina thamdani modi hojiki hauji ayo ina khumba miyamsi sidul tribe te lejerasu ina khumba miyamsi ST gi dadi tribe te lehenba adubu khudong sabadi phangoi dorineba atopadi budi phangab ye adubu hojiki reservation gi rapo matambadi mogoi imungdo kamai identify tawde gisini ai motadi akoi India gi yamna corrupt hoiba haitai yamna corrupt hoiba democracy ne di haraga masina maram boer kanda siuma wafam je tholok pane ne lawni kitang socialistic hoiba oida ba haitare mayam ji chamana na chawkhon minaga damni chamana na nungai minaga dabni haibase masi leitabadagi ne na lawjei maram di masai akoi enka panelist ani so dum chorakpam thambi khre tribe within the tribe masi adum deprive tawba khara majority oiba khara ina kara khunba magi source of income phajana leiraba miduna magi laiminari basingdo madu ne tharamaga adum made adum wangkhatkiba for example ojawai bon hoigi angang sing isa isu sing se ojamai bon gi laiba income du yenga kanda ma education da natraga chawkhatpa karigumba business tawbudani khangde amani khangde maduda ngamdoine adubu madu ngamhanba haibase masi IS officer oina na baidam da coaching class yahonbam changi Delhi da leiraga flat da lehalaga rent da lehalaga coaching yahonbam changi masi tribe oi jaraga su jingkhong singya da leiriba sing challaga natraga maitan tharaga hingiba singdu ngamaroi adu itaragadi moidugi generation by generation wangiba miduna adum wangkhalaga namdaraga adum thambane sigi potchi leirakpadagi even madudagi hentoroktana ngasai general category gi khoigi level playing field amada sanabi yaraba mi kangbu singduna bahawba akhoigi tribe ne di hairaga ngasai gi advanced tribe hoigraba adugum basingduga lamba tawba ngamaktabudu adudagi ne tholopane na ai lawjeyeba for example se akhoi kenom haijage akhoi sahi aigi isanupa se hoji graduation loiraga leire magi 10 karakpa matam sida aina aigi yumda se angang ama oja ama home tuition tawnabagi namta kovjeyeba ai maga aiga yanaba amount madudagi se khoigi tribe ki sirnau community singi masa sing sida henna nang tha amagi lupa lising therapy ke aigi da lao ha kan ma chatki means ai mai lupa lising terado ai mit taw ngamde adu general ne bo zati I'm general adu ma ST gi oiriba magi source of income duna mai macha duna hayeng masai gi afaba wajani khallaga aisu hajaruri ne adubu simple example ne siga chamane da ain hajarina aduna akhoi gi hajik leiri base masi Manipur da sumar waina Meitei na ST list ta changadam ni habi movement ama 2013 adai de kanna tawrai ba adagi 1951 gi list takluk padai khoi Meitei yahudrega hairiba yahum thopdu yahudrega hairiba masi khuding maksing se masi yeng kanda ain khanjabdadi akhoi gi livelihood akhoi kamaina hingai akhoi si degrade tawrai bra natraga phagal ai bra pharak tribra haibagi adai da aduga amarom da akhoi gi land occupancy gi
साइड अखोई से अखोई के लेभम लेरक्तबा सुम मयाम दुदगी अखोई से थोलइनेबा अदुना हजिक क्रिमी लेयर की वाफम से लाख मतमददी अखोई मैतई की लेरिबा हजिक हजिक लेरिबा मणिपुर दा लेरिबा पोजीशन सिदैददी असुक मतिक सोएबा अइना हंदकी आई मे 3 की इरांग से थोखरब मतुंगदा चिंखोंग चिंयादा कोइचत चचब मतमदा हाइतारे अखोई की मैतई की खुन मैतई ने सही हुंबु हुंद्रा मयुम सादना सेटल तौदना लेरबा चिंखोंग चिंयादा लेजबा हाइतारे को मसिगुंबा मोर देन 46-7 विलेज लेय